Akusiya George. Jonga sani yani pa eSinono Street lawe. Ikhona ibhaye kuthiwa nguGeneral phana we. Yabona imashi zathi ukhephe ngoku lawe. Yena yaninga bhayizi niye pha eroom 8 lawe. Okay. Konxaki Mavesta, konxaki. Sure. Thini Mavesta? Uthi fundini masise ukhephe kwibhaye kuthiwa nguGeneral. General. Ya, yintoni? Yamazi na Besuma. Yamazi nalo General. Hayi, andazani namuntu okuthiwa nguGeneral and lelo gama elo yaqala kulive. Hayi, anasi. Oh, masihambe kalo. Utheni uMavesta angakhangela enye ibhaya na yena na? Utheni azoya kuGeneral? Phambe yena Besuma na. Mavesta uthethile fundini. Masihambe man. Hey, Besuma man. General, ukho ukhephe ezofika apha kuwe namhlanje. Ungalibali ke ukoleka imali yami kwaba bangabhatali. Awungawari bazogcola ngami mntwana ngizotheleleka pha kubo bonke gcwele uGeneral udala njani inombolo zakhe. Abangabhatali vele uphikelela nabapha kum, yabo? Akho ngxaki manje zokwenza njalo. Lo uDivision, umashonisa omkhulu owaziwayo eGazi, onesosha lakhe uGeneral. uMavesta wavakashelwa ngumuntu owayengamlindelanga, owayengumhlobo wakhe wakudala noThabo, abambiza ngokuba nguMageba. Mavesta. Ngokuthi nalo akathi ngene imjonga apha emveni kwenu. Awuvusi. Wavuka Mavesta. Hayibo, Mageba, ndabezitha, Zulu nguwe lo? Unwaba kakhulu uMavesta ngokubona umngane wakhe wakudala, uMageba. Kodwa into eyamtshintshayo ukubuzwa ngokufa kukaThabo. Mageba ngwana mndiyasho bana akekho umuntu onikhathalela kamnandi kanje ngawe lawe. Uyayazi kalokho sukela ngesasikhathi sakhulu. Ale kahle uphi uThabo uTT? Manje kuse ngaphi umthetho ngologama mfethu apha kum. Ngabe khona ingxaki because wena noThabo benivana kakhulu. Man Thabo wafa man. Hayibo. Wafa? Njani? Wawuphi wena? Man Mageba kanti athine kuwe lawe. Buyela uzonibhanda kwanye athine ku. Man kancane man. Xa nithi wafa. Mavesta, ikhona into enifihlela yona. Kufuneka uthethile, nami kufuneka ndiyazile inyani because sasonke kulomshikashika mfethu. Wona Mageba man, akhethe uHamathini, ubele lapha kaZulu we. Yef. Mina nzokwazi manje phinde into eyenzeka yadlula. Kanti yathini? Ndiyavuma ndahamba. But ke into esasivumelene sathe siyakuvikelana ebumandini nasebubini. Ndayaba Mageba sa step brothers for life. Kodwa uThabo ndambulala. Uyenza njani nalento Mavesta? Because thina noThabo sasifana noba sizi brothers. Kavume man. Okay, eta kufa mina okanye kufayela lamshini. Lamshini uphenduke wayimpimbi fondini yazi bapha kwethu yethu. Xa ungene akukho obuyama. So ke bekunyazelwa manje enze kanjani? Efuna manje thina nama nifahlake. Lamshini ayibale ngolifahlakisa lo. Yebo. Ibale ngoyifahlakisa yonke nje into imission yethu lawe. Wena wawungenza njani for yayinguwa wena? Lamshini sendleleni. Ngoba yayingumthetho. Ndiyakuva Mavesta mntakwethu. Khona vele kule crew yethu asifuni impimbi. Hayi wenza ngohlobo mntakwethu. Ukhumbule mntakwethu uba le way asandi nawe. Endelwana koThabo nawe kuyisoba ikhona into ekhokha kodwa ngoku ayisekho lapha. Because lapha kuthi. Hayi kuse ziyagcwala Thabo. Yaviwa ngathi apha eKasi njengamzukwana.
Endleleni yam noMbesuma ndandimana ukuzibuza umbuzo ukuba kutheni uMbesuma etatazela kangaka xa sithetha ngojenerali. Vele safika siphambene nasi siphambano babisikele mali sithengi bale lifunga umnqamlezo siyayenza sithengi bane Oh, nini abaziselo khephekhephe. Hayi masidwadleni ngaphakathi. Hayi sithi singene ngesuku. Besoma sengene man. Ey, besoma man. Sinto zam kama fuku ezintsha zam fuku phande sele day alame khala yo ye flay olova ngabantu abangaqambuleki kwindaba zabantu babeka abantu besenza abantu ngabanye abantu kwabanye abantu bathi skim sam saroke ndahleka kuninzi abangakwazi manje take a chill General, sithunywe apha ngumavesta. Ugcwele mos bawukhephe imali. Kutheni wathula kangaka noMbesuma? Long time no see. General. Ndiyayicacisa yonke lento General. Ubucinga ukuba uzobaleka kude kube nini? Mbesuma, yayazi ukuthi division yenzani abantu abangayikhuphi imali yakhe. General, ndiyayicacisa yonke lento General. Efutheke manje masaka manje. Ulwathi lokucelela wona manje. Ubucifana uzofika ndilibele le mali na? Hayi manje. Ubuthi ngaba imali kantoni le nithetha ngayo apha? Imali kantoni? Besuma. Oh, azange ngitshele lo masaka ukukholotha division. And iminyaka manje engayibhatali le mali manje. Mbesuma, ngitsida ngichoose uba undinikela ngosisi wakho uNontombi okanye uzinikela ngomne wakho. Unalo okanye kanye. Okanye ubuyisa yonke imali ka-division. General, ungixolele General. Hayi ngoNontombi dadewethu. Nothi nomne wami futhi. Imali akazithatha phi manje Ukuthetha ngibani usephakama wena. Hlala phansi. General, thatha ngekhephekhephe cela. Thatha wonke ngowakho. I'm sure kuba noba iyaphuma imali atyala yona uMbesuma. Nam khephekhephe. Nam. Thatha. Hayi, yabona ke. Uyakhuluma manje. Thembayani. Bayani. Wo. Mbesuma, asafuna uboleka imali. Uyayazi ukuthi division ifuneka. Bayani.